Dobar dan. Jel bi vi voljeli malo domaće tjestenine isprobati? Ne bi. Ko radi to? Mi. Nas dvoje. Naš proizvod možemo prodati zapravo i bez previše problema, samo uz dobru prezentaciju. Super mi je naziv. Pa šta? Da, hvala vam. Baš kreativan. Domaće na moderniji način. Baš je odlična. Kako ste uopće počeli to raditi? Baš nisam nigdje to vidjela. Sasvim slučajno. Krenuli smo od ničega. Evo, od ove mašinice. Ovo je naša. Prva mašina Imam na kojoj takvu doma. Znači, od nje se može napraviti biznis. Eto, vidite da može. Pa ja znam da se od nje može napraviti biznis zato što sam ja vaš tajni kupac. Moj prvi dojam je vrlo pozitivan. Topli su, neposredni, vrlo iskreni. Vidi se da zaista iskreno žive to što govore. Evo, ja bih sad kupila od svakog po jedan. Hvala vam lijepa. Sretno dalje. Sretno, doviđenja. Dobar dan, gospodine, je perete sami veš doma? Ne? Da? Imam nešto i za ženu ako ona pere veš. Mi imamo jedan fini eko omečivač i eko deterđent. Ovo vam je eko deterđent, možete malo pomirisati, koncentrirani. Biorazgradivo vam je, bočica je reciklirajuća. Ivana je dovukla ljude, ja sam prodala. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Doviđenja. Evo ga. Hrvatska proizvodnja, 0% sulfata, bojila, snježna bijela boja, to nemate svugdje. A ima kakve prednosti za ručno pranje? Pa ne znam baš ko da nas pere ručno, ali eto, ima i onih koji peru. Da. Ajde onda, recimo da ste me nagovorili onda da ta dva ću uzeti. Dobro. Hvala vam. Hvala vama. Ja bih se sad vama predstavio. Ja sam Davor, vaš tajni kupac. Pristup kupcu im ide jako solidno, imaju dovoljno entuzijazma i energije. Najvažnija stvar u prodaji je da ne možete prodati svima. Kad to prihvatite i da je jednostavno normalno da prodajete, ići dalje. Onaj ko može čuti ne, čut će u prodaju da. Današnji zadatak me veseli, makar nisam najbolja u tome, ali zbog sportskog duha koji imam, znam da će ono biti na nivou i da ću rasturiti prodaju. Dobro jutro. Jutro. Ja sam Maja. To je zdravi snack. Zdravi snack, ok. Mi vam imamo 3 vrste. Pa evo, nisam vegan, ali ova mi je zapravo najfinija. Bravo. To sam do sad probao, da. To mi je onako jako lijepo za čut. Taktika je ta da taktike nema. Kad probaju, barica će govoriti sama za sebe. Fino. Evo, ja bom si to uzeo. Onda hvala vam lijepo. Hvala vama. Evo, 3 od svake. Odlično. Hvala vam puno. Vi ste se napravili sami? Jesam. Zašto? Sve recepte. Mislim, toga toliko za kupiti, Pa ima. Evo ga, zbog dijagnoze koju imam i zbog promjene prehrane. Dijagnoze koju imate? Multipla skleroza. Promijenila sam prehranu, jako puno toga ne jedem i onda sam uzela sastojke koje jedem i od toga napravila ovo. Moje mišljenje je da je njoj ovo išlo jako dobro. Zašto? Zato što vidiš da je to njeno i da ona izgara za tim, da ljudima objasni što je napravila, zašto je napravila i kako je napravila. Moj savjet kao poduzetnika koji je isto krenuo iz ničega. Jer zapravo, vama ne treba reklama. Vi ste reklama sama sebi. Držimo fige, da vidim, držimo fige ovako i da današnja i ova prodaja u narednim mjesecima stvarno bude dobra. Dobar dan, izvinite, jeste nekad probali kremu s magarećim mlijekom? Malo ovako, a možete probati i kremu. On miriši na bobičasto voće i na gardeniju, pored toga znači što ima i samo magareće mlijeko. Ako vi nešto uzmete od naših proizvoda, podržavate nas da bi u stvari došli do tog hita. Evo uzit ću ovaj gel za tuširanje. Baš vam hvala. A za kog je krema i ovaj mlijeko ili gel? Ste rekli gel? Krema i gel za tuširanje namijenjena je svim tipovima kože. Djeca, odrasli i sve jedno? Može se, namijenjena je za lice. Sad, može muška, može ženska populacija. Vi možete uzeti kremu i namaziti možda djeci na ruku ili na tijelo. Ona je zaista svestrana. Možda bi samo savjetovala da bude malo prijemčljivija u komunikaciji sa kupcem, da postavi pitanje kupcu, da ga uvede u svoj proizvod. A ima izvrstan proizvod, dakle dovoljno je da ga ima otvorenog i da ga samo pozove na doživljaj. Sad ne znam što želite, kremu? I jedno i drugo za mene. Hvala, veliko, zaista. Super, kako vam je ime? Brankica. Brankica, ja sam Vedrana, ja sam vaš tajni kupac.
Ono što vam je sigurno velika prednost je miris. Dakle, probajte dobiti ljude na autentičnost proizvoda, na vlastiti uzgoj, na cijelu ovu priču koju ste meni ispričali. Trebalo bi sažeti u 20 sekundi. Držim fige da pionirski otvorite magarcima vrata na našem tržištu, pogotovo kroz Startaj Hrvatska.